nongeye kukwirizaho nanaguha ikaze ukurikiye Metos TV mu makuru yacu y'uyu mugoroba wa none ni posho ku minsi 19 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023 nje mugiye kubana mu makuru nitwa Hosbon Nyamusebenge nanakwibutsa niba utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo ukomeza kubona amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ingingo z'ingenzi z'amakuru yacu y'uyu mugoroba turahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa imivurugano cange se kutumvikana hagati ya Mayimayi iyobowe na Colonel Toronto na Mayimayi iyobowe na General Mutetezi Kibukira. Aya ni amakimbirane ahanganishije izi nyeshamba ngo ahanini bakaba bapfa imirara. UPDF yatangaje umubare w'ibyihebe bya ADF imaze kwivugana muri operation Shuja, bakaba babarirwa ku mubari wa 548. Mu nama nyungurabitekerezo yaberaga mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa yarangiye ejo hashize, basohoje bembeje ko iyi etat de siege izakomeza kuko byavuzwe. Iyi nama yigaga ku kuvaho kwa etat de siege mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Reka kurarikira mu makuru aho tugiye kuyarambura tucikwe. Haravugwa imivurugano cange se ihangana hagati ya Mayimayi iyobowe na Colonel Toronto na Mayimayi iyobowe na General Mutetezi Kibukira. Aya makimbirane ahanganishije izi nyeshamba ngo na makimbirane ahanini ashingiye ku moko cangwa se imirara yabo. Uwita Colonel Toronto udakunzwe n'abaturage baturiye ibi bice avuka mu bwoko umurara bwa Bashimunyaka. Uyu murara ukaba ufite amagrupema atatu muri teritwari ya Fizi, naho muri teritwari ya Mwenga bakaba bafite grupema imwe. Uwo bahanganye General Mutetezi Kibukira we avuka mu bwoko bwa Bashimukingi, akaba ari uwo muri teritwari ya Mwenga. Mu makuru akomeza kuvugwa nuko Colonel Toronto akunzwe n'abamayimayi benshi bavuka muri teritwari ya Fizi, gusa abaturage bakaba batamushaka kubera kubanyaga ibyabo n'ihohoterwa akomeza abakorera. Toronto akaba yahoraga ari umurwanyi uyobowe na General Kibukira Mutetezi. Aba barwanyi bayobowe na General Kibukira Mutetezi kuko iyi nkuru ivuga nuko biyumvamo Colonel Toronto, naho General Mutetezi Kibukira agafatwa nk'umushitsi mu bice bya teritwari ya Fizi. Gusa abaturage bo muri ibi bice nabo biyumvamo Kibukira Mutetezi kuko abuza abarwanyi be kunyaga abaturage no kubakorera ihohotera. Yabwiye ko Colonel Toronto yamaze kwiyonkora kuri General Kibukira Mutetezi kandi ko Toronto yamaze kuyobokwa n'igice kinini c'abarwanyi bo mu itsinda rya Bishambuke, ariko akaba yayobotswe n'abahoraga banyaga abaturage. Ibi ngibi akaba ari bimwe mu byo abaturage batari gushima, bigatuma bamwiyokoraho kubera ihohoterwa abasirikare be bakomeza gukorera abaturage ndetse no kubanyaga ibyabo. Uwatanze amakuru yakomeje avuga ko yadusabye ko izina rye ritaja mu nkuru, ariko yabwiye ikinyamakuru ca Minembwe Capital News ko General Kibukira Mutetezi kuri ubu ari mu mazi abira. Ni mu gihe yizeraga abaturage, ariko abarwanyi be bose bakaba bamaze kumwihakana bakurikira Colonel Toronto. Mu mirwano yabaye ku gicamunsi ca none ibereye mu Lweba yahuzaga abarwanyi bayobowe na Colonel Toronto n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bapfaga ko abarwanyi ba Toronto barimo banyaga abaturage. Imirwano ikaza kubura muri ibyo bice kubera inyarwa ry'abaturage. Igisirikare ca Uganda UPDF catangaje ko ibyihebe 548 byo mu mutwe w'iterabwoba wa ADF aribyo kimaze kwica muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ni nyuma y'imyaka hafi ibiri hatangijwe ibitero byiswe Operation Shuja UPDF ifatanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bagaba ku birindiro bitandukanye bya ADF muri za teritwari za Beni na Ituri. Imibare itangwa n'igisirikare cya Uganda yerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 ibyihebe 548 bya UPDF aribyo bimaze kwicwa, 50 zafashwe mpiri naho 31 birayamanika. Umuyobozi wa diviziyo y'ingabo za Uganda zirwanira mu misozi miremire akanaba umuyobozi wa Operation Shuja Major General Dick Olumu yanerekanye umurundo w'ibikoresho bya gisirikare byafatiwe muri biriya bikorwa byo guhiga ADF. Ibi birimo imbunda zizwi nka SMG, submachine guns 142 zo mu bwoko bwa PMK machine guns, ibisasu 60 byo mu bwoko bwa millimeters mortar, impuzankano za gisirikare 111, military za bateri 10 ndetse n'imigozi 45 ya radiyo. Major General Olumu yavuze ko ziriya ntwaro zafashwe ari ikimenyetso c'uko ADF ishinjwa kugaba ibitero muri Uganda na Kongo mu gihe cavuba izaba yamaze kurandurwa burundu. Yakomeje avuga ko ADF mu gihe cavuba izinjira mu bitabo by'amateka twagabanyije ubushobozi bwayo bwo gushoza intambara, twagabanyije umubare w'abakozi bayo uw'intwaro zabo, ikindi morali yabo iri hasi cyane kubera ko bamaze gusheganwa ndetse bakaba bamaze gukwira imishwaro aho bagiye bata ibikoresho byabo bigiye bitandukana. Uyu musirikare yavuze ko intwaro UPDF yerekanye ari iziri mu biganza byayo kuko hari izindi zifitwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatikanyije muri iyi operation bise Shuja. Yunze ko usibye ibyihebe byishwe hari n'abantu 156 biganjemo abagore n'abana byari byashimuse babohowe. Mu nama nyungurabitekerezo yaberaga mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa yarangiye ejo hashize, bashohoje bemeza ko iyi etat de siege izakomeza kuko byavuzwe. Iyi nama yigaga ku kuvaho kwa etat de siege mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Mu gusohoza ibyo biganiro, bwana guverineri w'umusirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yashimiye abitabiriye iyo nama nyungurabitekerezo. Mu gushimira aba babashe kwitabira, yaboneyeho n'umwanya wo kwamagana ibikorwa by'iterabwoba. Aha yanavuze ko hari udutsiko twihuza mu rwego rwo guhungabanya umutekano w'akarere biciye mu itumanaho n'izindi nzira zibi. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yongeyeho ko abatumva gutsimburwa ku butegetsi bwa gisirikare kuri we ngo ni uguhonyanga amategeko ka demokarasi. Uyu mugabo yanahamije ko abahungabanya umutekano w'akarere uwo ari we wese abafata nk'abantu bimbura mumaro ku mana no ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye yakomeje avuga ko n'icyaha kibi imbere y'Imana guhungabanya umutekano mu karere, ababikora ni abantu bimbura mumaro. Uyu mugabo yakomeje abishimangira ko abantu bose bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'ababigerageza bose ari imburamumaro ku mana ndetse no mu gihugu bavukamo.
yarangije asaba abaturage n'abashinzwe umutekano gukorera hamwe maze bakarushaho kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amagambo yakomeje avuga ubwo yashimiraga abari bitabiriye iyi nama nyungurabitekerezo yaberaga ku murwa mukuru i Kinshasa, anakangurira abantu bose guharanira umutekano n'amahoro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ngushimire wabanye na Metos TV mu makuru yacu